ngerjakan tugas di jero hareudang mending di luar. Pelajaran teh bikin hari wae pusing dah. Lieur. Kok di kapal meni panas sekali. Ya kakak meni panas banget. Pusing ning lila-lila marek nelpon si pendul sugan manehna bisaeun. Halo? Dul, mana di mana? Buru-buru ka dieu. Heeh. Arek naon sih tuh menerima pisan segini ini wae. Dul urang geus lieur. Mana boga tugas naon sih tuh? Ieu tah, coba mana bisa teu? Ayo ke dieu nanti. Oh, ieu mah babade atuh deh, kecil. Gua ceknya jeger mah di kolak, kurang dibere nyawa isina. Dasar mata duitan. Oh, Neng udah ada di kampung. Siapa nenek-nenek nggak kenal? Sombong amat budak temen iblagu pisan. Ketika menengah saya di kampung, Lain ulang lagi mudik. jadi salam mudik. Yang penting ada ininya. Ya kakak, kita kan kesini pakai pesawat pribadi. Hebatnya mana bisa naik pesawat? Kumaha asana nyatuin naik pesawat? Mendingan naik ke bodol daripada naik pesawat mah. Kalian lagi ngapain sih di sini? Takut ngerjakan tugas. Bohong eta mah nu ngisianna ge urang. Bohong urang. Maneh bayar goceng sia. Bodoh. Tah teh kerek diuk mah. Gak mau banyak temannya. Ya ada, jangan deket-deket nanti ketularan miskin. Ini sombong banget. Tolong ambilin tikar dong, aku mau duduk, itu mah jijik. Dasar kedua pakai karpet. Belagu banget. Tah diantar ke. Iya orang Jakarta bener rasa pisan. Mana mau oleh-oleh ke kampung teh? Ya bawalah, aku mah di rumah banyak, mau dibagi-bagiin ke orang susah. Ya ntar kamu ke rumah aja. Ih deh, kamu mah malah gogoleran, nanti banyak virusnya loh. Biarin kak, tadi kan udah disemprot. Disemprot ku naon? Disemprot bekok. Ih HP-na meni alus, meni gede. Itu mah bukan HP, itu mah tablet. Dasar norak kampungan. Ya sabi atuh ngomongna meni muncrat. Halo mah, apa? Oh iya mah. Ayo deh kita pulang, disuruh mama katanya jangan lama-lama nanti takut kena virus corona. Padahal dia mau virus corona. Udah urang mau taruh kemana-mana sok. Deh. Ya udah ya, aku mau pulang dulu. Bye. Dasar orang sombong. Ya kuat sombong gitu. Ser orang Jakarta, susuan orang kaya. Nah, abang-abang orang Jakarta. Sombong sam. Seperti keren dan tuntas.
Sekirama dan Mana sekirama. dua katuran orang Jakarta apa? Yuk. Masih anak balik ya. Nam. Bye. Hadena ya si pendua jadi angges tugas orang kigana pohon ada kecengna. Ya kurang asem banget budak teh malah balik deui. Ingetan meureun duitna. Goceng mana tuh aja balik kolak. Tadi mana kunon balik sih? Oh ya penyaho pohon. Mana goceng? Ya 2000 heula. Suwe bener. Enggak usah kajian 2000 ge lumayan. Rating ke mana boga utangnya ka urang 3000. Kayak mun geus boga ladang pare dibayar lah. Ulah, geus balik ya.